ka channel min lo thlir sak tu song song te masa in sa fa in chi bai le effect ule ka channel te min lo thlut saka min lo thlir saka in chunga kalom ema chuti rual chonin kan channel te hi bul kan trana tongkam te le in du ang te pon kan thiam lo viau mai theya chunga chonin mi hre thiam na kan ngen masa te chon ka channel te hi khongain like te comment subscribe le hype te kha min lo ti sak ve ula ti kha kan ngen masa du chuni tun tuma kan news and how to le ngai thak how to chum tun lain tuilian India rama atheng na sa mm stay trong ranga kan set to angim Assam rama te boina na sa Assam mai ni lo stay trong ranga hian tun monsoon ro sur hun lai ani boka tuilian le leimin te hian kan India ram chung min ti boina sa chu chu Kerela mun Kerela state ro sur na sa le leimin ina mi puite ati boy dan te kan ngai tha honga ti chuanin ni thole ni min maya kan India long pakhat Yemen kosa Red Sea missile pakhatina aka fu chanchin toy kan ngai tha ho bokdon ani le tun lai hianin monsoon ruwa asur na sa awangin tuilian le leitol atam tichon kan India ram puma hianin ruwa sur le tuilian wanga thiza thi mi za somthum an chong to ani tuna hiani Kerala state chunga hian tuilian le leimin hian mihring dun phung ati khailak meka tuna hian district rang sompan hi boina oma an boya dikhan mun hima mi sang tam tak son chuak an ni to mun himan meka tiang khanin chenatlak ni lo chen thei to lo in tam tak ti chiat ani bokam te chona thente chu siam that le mai thei repair ngai angkha tam tak boka ti chon he tuilian awang le leimin awang hianin mi som pangalai thito angin an reporta midang pasari lamulo bo an lo bok ani mi tam takin boina ang tong mek ani Powerful politician acquitted. Okay, let's take a report from is bleak. Water levels in all major rivers across the region has risen sharply, triggering fresh flood fears in Kottayam, Patnamtitta and Alapura district. The Meenachil has surged nearly 3 feet overnight, while the Pampa and Manimala continue to swell under relentless rain. At Aranmulla, the Pampa has breached its bank yet again, forcing authorities into another round of evacuations. Officials are now sounding the alarm on flash floods across the entire Pampa basin, as the river shows no sign of receding. This is very close to the famous KAH kan video kan muang han khatiang khan ya an khola ya te an khopui chunga tui atam maya tiang khan long mang tenin anin thiar chuaka rescue team ten omboka tiang khanim muntam taka boina thlengna sa ti chon engwanga God's own country underwater ti hi engwanga zia kher nge niang o kati mai maya Christian tamnaram ani awanga tianga pathian omnaram pathian ringtu omna mun tia ziak ngen ni shrimanga pathian omna ringtu omna muna po hian har sat nei thleng theilo anga an ngai wanga ziak nge chu ka hrechong lowa God's own country underwater antia diktaka soijonin ringtu te po heng hi kan tor fe tur thawania ringtu omna muna te po ringlo tu te pun kan tor fe tun hei hi kan pathian fair se le kan pathian ro relna hi adik sia alang chiang maya mi du sak big
anh này là ring tu te là ring lâu tu te hi tiếng hianin khove la hen ang khat vekin pathian hen min ena chu wang chuanin pathian naram pathian chen chil rama po hen har satna heng zong zong hi a thleng ve thei vek ani ti hi kan hriat angai hle in ka hria ani. Temple in Aramola also, where this main road leading to the temple is completely filled with water. Yesterday also the region was facing waterlogging. Today also the scenes are no different, and you can see the NDRF now using speedboats to rescue some people who are stuck. They were learning that some older people, elder morning, the regions are left inundated. In Kottayam, the swollen Minachil River has created waterlogged danger zones. Homes in Kottayam suburbs have all been inundated. The worst of it is in Patnamtitta. August nili thole ni khan Yemen coast naya Red Sea India flag merchant vessels pakhat chu projectile missile pakhat ina ka fu lo maya longchunga hen India mi som pathum le Yemen rescue member pakhat a om ve bokani long hi tu Red Sea apil vek mai ro chu van thak takin India mi som pathum te le rescued member pakhat hi an chan chuak manani the in India Ministry of External Affairs MEA chona soyani engwanga thlenge kan ti chuanin hei hi Yemen Houthi Pol kan ti hian Red Sea le Bab el Mandeb Strait mun a local te hi tunlai hianin anti boy anti khailak na sa hei hi achan po Middle East boina wang le Saudi Arabia Iran le mun dangte nena boina azul sel wangin ani long nga zin mi te tan tunlai hena himlo Middle East boina awangin Houthi Pol te hi Yemen rama arm political le military pol anni kumsang ni sompali khan Yemen khopui Sanaa anla ka tang khan Yemen civil war hello intana Saudi Arabia le eli te chuan Yemen sokar lam antan puya Houthi te chu Iran in antan pui thung ani Red Sea hi engwanga poimo nge kan ti chuan Red Sea le Bab el Mandeb Strait hi Europe le Asia in Kara shipping road poimo persina mi ani Vessels onto the much longer route around the Cape of Good Hope, thereby driving up insurance premiums, voyage times, and even overall costs for operators and consumers. Khovel oil le container cargo tam takhian he road thi an mang ani heti lai muna boina om hian Europe ngong tam tak ani thia chu pakhatna chen oil man asang thei ani tun lai kan India ram hun then khata mun sang enga tingi oil man te lo sang thuta enga tingi atlak nem kan ti kan hrathewanga Middle East boina wang ani chon bungro thon te atit lai thin bokani chon India po hian bungro import le export lama te ngong nasatakin anei theini chuwang chen helai Red Sea inkal po na Yemen ko si apoi mo Europe tan po tlai muna boina om hianin Europe boina kan ma chona yangang khan har satna kan toka oil mante gas mante teng khan bungro tam tak khan har satna kan lo ni pha ve thin ani